Jeste ljudi, danas ćemo igrati Skyblock mapu. Vidite, ja sam malo igrao da ne gledate. Sad ne dio... Što sam ih kreo da napravim. Hoćem ovako. Jo. Trulo meso. Jedan kramp. Ja sam ovdje već malo ostrva proširio. Ali evo sada ću ovdje. Ajmo da napravim nešto od kamere. Evo ja sam sada malo prije došao iz škole. Sad dok se video uploaduje mogu i 1000 snimit. Pa neću dugo snimat, ali hajde. Veliko ovaj kamen kopat. Ja sam video pauzirao samo malo da iskopam kamen. Da ne gledate. Evo, ja mislim da je to. Jedan mi ulav kamen. To bi dobro tako. Bože. Dobro. Vidite, ja se ne mogu oprištati. Bing, ding, ding, ding. Trebam tu. Jednu epizodu ćemo raditi zagonetke od gonetke. Vidjeli u komentare, napišite koju bi sad mapu igru. Viđaj ovog. Viđaj ovog remek dijela. Stolom dole gore drva. Taman. Ovako, vidim. Ja sam tamo imao nešto. Evo tamo. Pauk je došao 100% ili zombi, neko je tamo bio i... Ja se sad bojim da ne padnem. Da tog ne bi bilo, vidite. Došla je nova verzija, ovamo gore 0.12.1, Alpha Build 13, najbolja. Gladan sam, najbolja verzija. Da vidam se da nekog zvuka imam. Koji je ovo? Mamo, sad ima, vidite, imam lubenicu. Samo mišla, aj kren. Ne to. Još 5 sekundi, ja ću samo više života nego koliko sam imao. Šalim se ja. Da bi sad ovako jedno sjem lubenici. Čekaj, kao ako njegov koder mi je otišlo, evo nego koder staviti. Da uzmem i ovo. Hop, ne mogu. Imam ovog. Šećerne trske. Mogu tamo sebi pomoći. Ne znam baš bilo. Ponijeću i tamo. Kako se vidite, tamo imam prašća, evo najdole jedan mjesto. Kako sam ovo napravio, tamo stoji. Što dobijem? Odrbamo. Ter prasem. Prasiću. Vidite, ovo nije originalni Skyblock. Napravio sam mašinu. Kuš dole, bogati. Kuš dole. Daj se mržiti. Evo ona sad ću prići da umrijete. Ne, trebam spovat.
A to garbi. To je to. To imam malo odgodu buš. Da bi sad u ovoj epizodi je... Evo, samo akcije. Vidite, vi imamo ove šećerne trske, ovako. Ove dva mogu iskoristiti da napravim šećer. Eto. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Doviđenja, vidimo se... Će tiče epizode Skyblocka?